Fighting ke friend chong sengdini nalainai sini joint recruitment board ni je LDC 1500 post ni bahke online apply khaini abuna sengrane mobile bai ang tabung mobile bai nong khlai fungnai among ka mobile screen no friend chong nor google thangai type khaidi nor employment Tripura nai type khlai di employment Tripura type khaike amtike click khaidi fainai hinke fainai az jago je puilani je employmenttripura.gov.in Ontik fane BJP ni Director of Employment Service man ojaga onor click khadi ojaga click khaganga fane ojaga click khadi type khadi ro nai tong friend chong test nai di different song sini simi start ngo kisa sini server problem tong friend chong ontik nor school khanya di tolau khang kalau bukan scroll kayaknya kan kenor ojaga join recruitment boot ni ojaga jibnai debra site ojaga klik khadi ojaga klik khage fine amtike employment.tripura.gov.in se bini alada link external link mathanai ojaga okay rinro okay ru khange nai jesini join recruitment boot ni website do soginai friends song amtike fine nai dinor scroll khai tola thani user login nang apply khaipe mani pore kor email id or phone number or password tai verification o jaga je code tomoni verification code or type khlainai login khlainai nai mano hangke sing to puila tabu katal hangke friend chong nang tabu waisa jodi registration khaipe ke hangke nang ulo group dini tai agree ni je tomoni abor na furu nang tai barbar registration khaina nangya hangke suru apply simi khaike nang na furu sing tabu to sing to puila first time ba new user registration no thangai click khainai new user registration no click khayaken phanam dike nini puila name full name type ma khainai ningo jagao ar pore email id ar pore mobile number sob somoy ni thani je incoming message phainai jat ba nini tamhanai balance validity gnang amhai mobile number type khaidi o jagao inke or alternative mobile number nang all alada nin mobile number to nang ojaga type khlaimono apro date of birth type khadini oro friend chong oro date of birth type khakanga ni ojaga select khajangna ni fine already password friend chong ojaga password romni nang password ojaga type khadi password jemon nudi nang oro komse kom 8 ta nganangai puila ni bumung phana rakha nang bumung rakha je ni bumung ni first name ni bumung ni je first অক্ষর apno capital letter bereri apore je kono symbol kaise ready ni hash rokpano @dokpano ready ba star phano ready apore ni date of phano ready nei sanamai 8 taka ready ek boi baksa khlainai inga nang of password no mujnar di senior difference song password jate nang ulo poge jat inga nang type khlaike ni je mobile number ro faso je mobile number ni jak oboni id number ngai apore haiki email phano id number ngai ni login id tani ni jor password type khaimni oboni ni id ngai nai okay omke type khaimon pore taise tolo retype use your password ojaga nor khadi ngai ojaga register click kharin rok register click khayanga final friend chong omdike otp final ni mobile otp khayanga ojaga type ma khainai bahike final ni di omdike final ni je register ni click khayanga omdike final jor enter OTP number majago nang or 5 minute bisingo kintu OTP verified khanangai o OTP ni email ID je nang ro haika je ni phone number je ro ajago OTP phainai 6 number ninge nang afro o jaga je type khlaye jemon nang 6 type khayangai je OTP type khayangai type khayon pore nang or verified OTP wo click khai ready verified OTP wo click khair ka ke ni OTP verified successful ni phainai phaiga nang tai sa thangai nai je ni first thangai nang ojaga back sinai romde oro user login thangai nang akma khanai zero email id bo phone number nai je romdi ojaga nang ni email id phone number phone tok de apore ni type your password type khaladi nang password type khamani type verification code ya je yang yagar sate dongna c apore ccs 4109 jak obno type khaladi
टाइप खालाय जे और लॉगिन सेन्डिन और लॉगिन सिंगांगे जेनिनि लॉगिन गयने फाइनाम जेके पहिला फ्रेंड्स नर ओ जगह कोटर खना जे yang sako जे तीनटा डट दङ ज तनि yang यागार बखं कुनाव ओ जगह थांनि नर जे टाइप खालाय डेस्कटप साइट खालाय मन और डेस्कटप साइट खालाय के कोटर के फाइनाल फ्रेंड्स नाइजेंडी दिख फाइनाल गिसिनि फार्स्ट जे पर्सनल इंफॉर्मेशन और फॉर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन qualification details self declaration type payment apore view application omphane sengtau puila personal information tam khaina nangsanai puila nini first name so the first name apore middle name friends or first name middle name bebuno block letter ba capital letter ema sene boro okhobroi ge romdi nini ajagbo first name ready apore middle name apore last name friends যেমন एग्जांपल नि बुं विश्व कुमार दं हाके जेरनो रमदि नि बुं विश्व का फर्स्ट नेम मिडल नेम का कुमार और देवरमा फानन खांगे नि लास्ट नेम देवरमा आं थानाय फ्रेंड्स आं जगह हानो टाइप खाने जगह गारफ्रो नि डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक नो जे नों रेजिस्टर खायफ्रो नि सिनजाक अजागो फायनाय फ्रेंड्स अजागो नानि दे हाने हाय डेट ऑफ बर्थ नि तलव आर यू एमां 10323 डिस्चार्ज एडहॉक डिस्चार्ज दा निसं गन अजा क्लिक खायरदि ओमफ्राय फ्रेंड्स yang नानि दे हाने हाय जेंडर क्लिक खादि मेल दा फीमेल दा फ्रेंड्स मेल फीमेल के फीमेल टाइप खादि और फॉर फादर्स नेम सदी और नि इन बाउन बुं फुल सिरदि और मदर्स नेम फुल सदी और मेरिड नि सजाक नों जदि नों मेरिड थंगाके नों काजा खंगाके ये अ क्लिक खादि अ क्लिक खायाके निनि स्पाउस डिटेल्स फाइनाय अजागो निनि स्पाउस डिटेल्स फाइनाय निनि नों चला हंके तो नि बिहिं बुं मा सैनाय नों बोरै हंके निनि बुसानि बुं मा सैनाय और जेंडर दा एमप्लॉय दा अब फाइनाय फ्रेंड्स आरो नो क्लिक खासिनाय ओंके कैटेगरी ओ सिलेक्ट खादि एसटी एससी फाइनाय अजागो और पर नों एसटी सिलेक्ट खायके yang साइट याग्रा साइट एसटी नंबर टाइप खायजोंनाय फाइनाय अजागो और नेशनलिटी हंके और नों इंडियन क्लिक खादि इंडियन सिपिन फाइनाय अजागो और आधार नंबर और नों और एमप्लॉय दा यस केस और क्लिक खायरके नंगो एक्स सर्विसमैन दा और क्लिक खायरके नंगो नों एमप्लॉया एक्स सर्विसमैन याके नों क्लिक खायनांगया और हैविंग पीआरटीसी नि पीआरटीसी दा दं निसम के पीआरटीसी दं के नों और क्लिक खायके और नि सर्टिफिकेट नंबर पीआरटीसी नि फाइनाय अजागो नों नि पीआरटीसी नि सर्टिफिकेट नंबर सिनि रेडी अजागो ओंके नों अजागो आर यू फिजिकली चैलेंजेड नों खरा कम्पा आमहाय पुरनि नि शारीरिक को जागदा निसिंग अजागो फ्रेंड्स ओंके माने दि आफरे लास्ट अंके नि एनसीएस रेजिस्ट्रेशन आदि जेमन नंदि नों एमप्लॉयमेंट कार्ड मन हायसं जे एनसीएस रेजिस्ट्रेशन खाने नांगो आदि नंबर ओ जागो मा टाइप मा खाने टाइप खायमानि परे नों ओ जागो सेव टाइप नेक्स्ट रनाय सेव नेक्स्ट क्लिक खायके फाइनाय फ्रेंड्स सिनि कांटेक्ट इंफॉर्मेशन टाइप खायजोंनाय फ्रेंड्स आइतंदि सिनि सार्भार केसा स्लोङै दङ दिनै पहिला पर्सनल इंफॉर्मेशन तबखे ताबुसिनि कांटेक्ट इंफॉर्मेशन फाइनाय आर फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स केसिन तावक पर्सनल इंफॉर्मेशन नि परे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन फाइनाय फ्रेंड्स पहिला अ जागा रमदे नि विलेज बुमुं नि विलेज नि बुमुं आं जगह हाने सैंपल टाइप खायके विलेज नि बुमुं सरि अ पहिलाओ आर फरे डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंड्स अ जागा न सिलेक्ट खायजोंनाय फाइनाय आर फरे सब डिवीजन अ जागा न सिलेक्ट खायजोंनाय फाइनाय आर फरे ब्लॉक नेम अ जागा न सिलेक्ट खायजोंनाय फाइनाय आर फरे पोस्ट ऑफिस अ जागा न सिलेक्ट खायजोंनाय फाइनाय आर फरे पीएस अ जागा न सिलेक्ट खायजोंनाय फाइनाय आफर पिन कोड टाइप मा खालायनो अ जागाव मोबाइल नंबर अ जागाव टाइप मा खाने आं जगह कासे नंबर टाइप खुलिरका
friends click if the present address is same as the permanent address ni present address permanent address same ganke nang o jago type clarity or click hair ganke na ni thanai je sijagi automatic phainai inge sing or save and next so click hair friends okay ni contact information save successful ni phasinai contact information ni pore tam phainai friends sini qualification details puila friends o jago nanya dikisa khel khadi a qualification number 1 আর পরে yang tola school khali inoro b qualification number 2 আর পরে qualification number 3 am থেকে ফাইনাল সিরিয়াল কে friends আর পরে highest qualification if any ni sawa jago friends time khani ni dipuila nini nang to jaga to job apply khainen bagai madhyamik pass ngange nanggo madhyamik pass nango friends puila nang o jaga select khainai nang o jaga nini qualification bosak madhyamik na 10 standard ekoi kong no bo friends nang chikono channel di ngar nini madhyamik bobut nang tirpra bud da tam bud nang madhyamik pass khlai ab saidi ar pore nini school ni bumung saidi o jaga apor boy ar pass nang select khadi apore total mark busung ni mar nang afro busung mar mangka sindi mar obtain mark nungke apore automatic or pass this finai gor grade ba division nor or type clarity sirdi question number 2 okay nang jodi 12 pass ang jak mading pass ngun proseng mading pass qualification number 1 ong sung mading ni khaya ke nang 12 pass ang ke qualification number 2 nang 12 ni type khlai di o jaga bo serial to serial tongo name of qualification 12 ke 12 আর পরে romdi name of board ba university am tiki type khajangnai or same to same inge nang o jaga graduate nga ke nang or 3 number ke graduate ni BA ke BA BCom pass ani ngo sidi ar pore D1 ke highest qualification nang o jaga MA rekon khajang tongka inge nang o jaga type khlai di ar pore last one ani di o jaga qualification in computer ni computer jodi tong hangke nangor computer type khladi gerei hingga type tak khladi kun khainangya hingga nangoro nango jago type speed in computer beginner da na alternative da na expert da nang o jago nang sinake simano o jago kun siapano kusungge friends sudu nang mading pass hangke nangor sudu mading ni puilawo qualification number 1 of madhyamik ni sim type khlageng ken ungo type khaiman pore or save the next sini ready engen finai sini details photo finai ar pore qualification details save successful ni paika ar pore yang sana sini photograph tai signature ni photo hangke nang o jago xkb ni bisingo tongna nangnai ar pore signature hangke 7kb ni bisingo tongna nangnai enge yang go saita nadi photograph of candidate to oda choose file khadi nang choose khai ganka ni file photo file thanai ke friends nang ni photo thangai je select khai ke optic fainai ar pore yang signature or choose file lo click khadi ni nam tege photo or phajang ke nang ar pore place nang o jaga bo jaga tongthoi nang apply khlai place her jora ang jompu jolo sikan nang je kono jaga tongthoi apply khai ka jaga ni place di ar pore nang prefer khainai center of exam nang bo district go exam center ranai nang o jaga district mu select khai di or je kono district angor example sipai jolo rakha ar pore bo subdivision tolo subdivision angor sunamura bisalgor jompu jolo ang jespun sinkaro jompu jola ngen ngoro save the next sindi save the next sin kangka amtike phasina nini LDC ni bagai nini or registration completing khane or phane ngen payment khane nangnai ojago payment busu phane singmani di or okay sindi okay sin kangka nini successful thalai nini application inke nini or payment khajane phasina payment friend jong payment nanya di ojago category ST fee 200 টাকা और GST ni 11 টাকা 80 পয়সা না যাগো অনুমার মেক পেমেন্ট মজাগা সিন্ডিও যাগো মেক পেমেন্ট জাগা সিনগাঙ্কে আনি ফানে फ्रेंड्स अजागो जेनि फोन नंबर टाइप खलाइदि फोन नंबर टाइप खलाइ नंगर प्रोसीड क्लिक खाइदि
click खायो इनके नों निनी ATM details rok type खालायनाय नों ATM payment मा खायनाय ATM by हाय के निनी Google Pay हाय के निनी net banking by नों payment खालायमा न फ्रेंड चों इनके अमो असो जरना आं तागो अमो जेहेतु pin खाया payment खाया जेहेतु आं अमो हायनो duplicate type खालायफुंगोन न फ्रेंड चों इनके आं आरपरे नायदि आरपरे पेमेंट खायमेन परनि view application फासिनाय नों पेमेंट खायमेन परनि पेमेंट खायगेंगे निनि एप्लीकेशन सक्सेसफुल थानाय और view application थानाय इनके निनि एप्लीकेशन फुल नुजानाय नों आफरका आ एप्लीकेशन न प्रिंट खायनार मांखाटा फ्रेंड चों इंगम कायसा सिंपल हायनो नंग खालायफुनका फ्रेंड चों जदि नरक अबनो खालायफुरो जदि कोनो मिस्टेक तंखा गांके नरक आनो कमेन्ट खायता फुगदि फ्रेंड चों ताकैसे कं नरक ना कंगनार नायो नरक जेफ्रो एप्लीकेशन खायो आफर गाहाम के नाय वान सकि खायदि कोनो मिस्टेक ता खायदि निजिनि डिटेल्स रंनो इंगे आसुंनो तेइसा जुतनो हायनो हाय हामबाय।